working hard towards this. And once again, I'd like to thank the organizers for this wonderful opportunity on behalf of Vaishnavi Natyashala. I take this opportunity to also introduce the musical ensemble on the Natavangam, Natyacharya Mithun Shyam. Our vocalist for today, Vidushi Deepthi Srinath. The Mridangist, Vidwan Lingaraju. On the violin, we have veteran musician of Karnataka, Sri Natarajamurthy. And on the flute, we have Vidwan Nitish Ammanaya. We begin with a traditional Valur Parampara, which has been passed across for several centuries. And then we take the adaptation of Ekadantam Mahakayam, which has been adopted into Tulu as well as Sanskrit. Jaya Shuddha Bolli Parba, Jaya Mahajnana Devesha, Jaya Shuddha Bolli Parba, Jaya Mahajnana Devesha, Jaya Jaga Samaresha, Jaya Kriti Vasesha, Jaya Shri Kriti Vasesha, Shubha Mangalam. Muda
पाशाङ्कुशं धरं देवं वन्दने गणनायका वन्देऽहं गणनायकं ललितमेदिर्गेदिनाये मूषिभूतम् आरोह्य देवासुरसुपूजित देवासुरमहावाहित शक्तिशाली ब्रह्मचारी भूलोकं महावीरं वन्दने गणनायका वन्देऽहं गणनायकं दृढं तं तकिटजं तकनं तकदृढं तं तकिटजं तकनं तं तकिटजं तकनं तकजं तकदं तलाकुतं तदीनिनदो तलाकुतं तकदीनिनदो तलाकुतं तकदिकुतदीनिनदो यक्षकिन्नरगन्धर्व सिद्धविद्याधरजते सिद्धिविद्याधराय सदा पेरमुना महास्वामी प्रत्यात्मानं महाभावं वन्दने गणनायका वन्देऽहं गणनायकं सर्वविघ्नहरं देवं सर्वविघ्नविवर्जितं सर्वसिद्धिकलाकारं Baby Kiran Kamat will now be presenting a translation of the Kannada Devanama Jagan Mohanane Krishna, Loka Mohanane Krishna. In this item, she will be presenting the Dashavatara and then the sequence where baby Krishna shows the three loka, the Muru loka, in his mouth to Mother Yashoda. Ragamalika Aditala, a composition of Saint Poet Purandaradasaru. Loka Mohanane Krishna. वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे नवमौक्तिकं करतले वेणुं परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणि विजयते गोपाल चूडामणि गोपाल चूडामणि लोकमोहनने कृष्ण लोकमोहनने Talang kutakati kutakatari kinatong tattari tattari takkinna takka nakka jam tajam kidatakata tattari tari takkinna takka nakka jam tajam tattari tari takkinna takka nakka jam tajam kidatakatari 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 tari takkinna takka nakka jam jam ritari takkinna takka nakka jam jam latari tari takkinna takka nakka jam jam ritari takkinna takka nakka jam jam latari tari takkinna tom rakkidatakatong latari tari takkinna te rakkidatakatong takka jam takka nam takka ram takka je tom takkinna dim takkinna talang kudong kidatakatong tom takkinna dim takkinna talang
தடி கொடி டின் 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 குத தஜம் தனம் தரம் ததி தடி கொடி குத நக தடி குதை தக்ருதாம் தகதி தக்ருதாம் நகதி தக்ருதாம் தி தக்ருதாம் தகதி தக்ருதாம் நகதி தக்ருதாம் தி தக்ருதாம் தகதி தக்ருதாம் நகதி தக்ருதாம் லோகமோகனதே கிருஷ்ணா லோககுலாயி பாலையாரு மோஜி லோகபுராலில்ல பாயில் கொஜாய லோககுலாயி பாலையாரு Krishna 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 தித்தகனம் தாம் தீம் தொம் தித்தகனம் தாம் தாம் தகதிக கிருதகதம் தீம் தீம் தகதிக கிருதகதம் தொம் தொம் தகதிக கிருதகதம் தித்தகனம் தாம் 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 தகதிக கிருதகதம் தீம் 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 தகதிக கிருதகதம் தொம் 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 தகதிக கிருதகதம் லோகமோகனதே கிருஷ்ணா பங்குவே போத நின்ன குணமாத புகழ
Devaranama. We have a very popular and beautiful Tulu number. Tulunada Porlu Tule, Mallige Putamale. In this item, Baby Kiran will be presenting the various beautiful aspects of Tulunadu, where the beautiful smell of Mallige is spread all across. You can see the Kolluru Mukambika temple, Kolluru Appetula, Katiligu E Varapulla. She also speaks about Udupi Sri Krishna, Dharmasthala, Manjunatha Mahime, Subramanyada Nage, and she also mentions the Tulunadu was created by Parashurama, Parashuramana Srishtiyayina. Now let us watch the beauty of Tulunadu Polu. ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂತ ಮಾಲೆ ಎಂತ ಜನಸುನಾ